Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Oče Antonije, upitao sam ga, pomenuli ste kraj običnog svetskog poretka. Kako to shvatiti? Pa tako treba i shvatiti. Da li je kazna za Sodom i Gomor tok običnog života, a pretvaranje Lotove žene u stub od soli? Naravno da nije. Na kraju vekova ljudi će svu zemlju pretvoriti gresima u mrtvo more. Sami neće postati soljeni, već kameni stubovi zbog svoje nepokornosti Bogu. Greh će biti uznesen do poklonjenja, a sami grehopoklonici će sebe dovesti do stanja bezdušnog kamena. Već danas je narušen tok normalnog života, ali i celokupno odricanje čovečanstva od Boga stvoritelja. A to je isto što i testerati granu na kojoj sediš. Ili što svinje rade, iščupati koren drveta koje te hrani i sušiti izvor vode kojom si utoljavao žeđ. Svet je pre toga, stavivši vrat pod jaram zla, sve vreme pokušavao tako i da učini. Testera, čupa, zagluši. Samo sada već neće biti mogućnosti za ispravljanje učinjenih grešaka. Satima će se odbrojavati dani pre početka strašne osvete svim otpalima. Slab čovek, koji je samo na rečima bio u veri, ali koji je u mirnije vreme ostao zatvoren sasud za primanje Božje blagodati, prosto neće moći da se usprotivi zlu svih adskih sila. On nema ni naviku da traži pomoć u zastupništvu Gospodnjem. Uverenost u svoje snage će postati korak ka smrti. Bogu treba verovati, svim njegovim rečima i u svemu. Rečeno je, stražite. Znači straži, stiči ljubav, uči se da voliš. Gospod je učio da je čak i besmislena reč protiv bližnjeg osuda. Veruj i ne huli na brata tvoga. Svako zna da dela milosrđa iskupljuju prošlost. Ukazuj milosrđe onima kojima je potrebno, negde pomoću i toplinom, a negde kopejkom. I nemoj da žališ, jer ne deliš ono što je tvoje, već što ti je Bog dao. Eto, to je osnova normalnog života, fundament svetskog poretka. Ja sam ćutao. Strašno mi je bilo i da zamislim da će se raditi nešto još odvratnije i užasnije u poređenju sa onim što predstavlja današnju realnost. A starac, pošto se verovatno malo odmorio, je nastavio. U posljednje vreme će sve i sja biti u zlu. Ne rođenjem, već dobijenim vaspitanjem i strašnom željom za grehom. Deca iz prividno srećnih porodica će se pogruziti u taj adski porok, narkotike. Mnoge žene će biti bludnice, kao u prvom Rimu, ne samo zbog novca, koliko i želje za zadovoljenjem telesne strasti i pohote. Sodomija će se smatrati nešto slično kao odabrana hrana na piru stomaku ugađanja. Neće biti čak ni moralnih, a kamoli duhovnih ograničenja u činjenju greha. I sve će neizmerno raspaljivati strast. Bestrasnost će biti odbačena i od mnogih koji sebe smatraju pravoslavnima. Devstvenost devojčica i dečaka, kako je to užasno čuti, više neće biti blago, za koje je zapoveđeno da se čuva slično krhkom sudu sa dragocenom tečnošću. Oče, ne sviđa vam se? A šta od svega toga mi već nismo znali? Nisu li čuveni pesnici, i to primeti, najpoznatiji, diskutovali u svojim poemama o tome
s kim je bolje zadovoljavati pohotu, da li sa devojkom ili mladićem. Upravo su nam oni doneli tugnu sobu pre nekoliko desetina godina. Oni će biti pribrojani pobednicima na satanskom piru. Nesrećnici. Ali to je za pohotljivce posljednjih vremena samo neka međuetapa. Uskoro grešnike s novcem već neće zadovoljavati slične pohotne zabave. Oni će početi da služe goste jelima od ljudskih tela, jer će smatrati to normalnim činom, čak i više od toga, znakom lepog vaspitanja. Ono će zatim od zadovoljstva prerasti u obično stomako ugađanje. U početku će to biti nešto slično jelu od 1000 ševinih jezika iz vremena prvog Rima. Ti ćeš to doživjeti. Krepi se. Gospodu ništa nije nemoguće i on će verne sačuvati i u posljednje vreme. Najjače, naravno, čeka Golgota, strašna tajna Golgota, koju pripremaju sve adske sile, ali će biti i istinskog duhovništva, koje će Spasitelj sačuvati radi služenja božanske liturgije, radi sjedinjavanja vernih sa Hristom, koji će se kriti među divljim razvratom bezbožnika. Niko od onih koji žudi za pričešćem neće ostati neutešen. Imaće oni i duhovno rukovodstvo i ispovest i, što je najvažnije, pričešće svetim telom i krvlju Hristovom. Antonije, prekinuo sam starca, ali kako ćemo biti udostojeni svega toga? Svi smo mi ljudi grešni, na ovaj ili onaj način, ali smo pod vlašću sveta. Kako se udostojiti, neću reći izabranima, ali kako se sjediniti sa izabranima? A ti budi sjedinjen, jer sve je rečeno u Evanđelju, apostolskim delima i rastumačeno svetim ocima. Teži da ispunjavaš ono što su oni rekli i zapisali. Seti se da je Hristos predložio mladiću, koji je ispunio sve zapovesti Božije. Prodaj sve i pođi za mnom. Samo milosrdna ljubav i može verujućeg čovjeka učiniti istinskim spasiteljevim saputnikom. Sam znaš da je robovski udeo tačno ispunjavanje zapovesti, a sinovski upodobljavanje Bogu ljubavlju ka svojoj braći u Hristu. Koliko je puta on ponavljao da nije došao na zemlju radi pravednika, već radi urazumljenja grešnika, njihovog obraćanja ka dobru, milosrđu i blagosti. I treba se urazumiti, čuvši glas Sina Božijeg, sledeći njegov zemaljski život kao primjer ponašanja svakoga koji želi spasenje. Nas radi čelovjek i našego radi spasenja sšetša go s nebes. Ceo njegov život je uspinjanje na Golgotu sa krstom na bezgrešnim ramenima. Za nas smisao takvog uspinjanja nije samo u trpljenju stradanja, već i u vaskrsenju, večnom životu, svetom i blagom, u sijanju Božije slave. Sve nam je otkriveno. Hristos čak nije imao gdje glavu da zakloni, a bližnjima je činio samo dobro. On i njegovi učenici nisu uvek mogli da prilože čak i najmanji novčić za crkvu. U strašnom trenutku, pred nepravednim sudom i Golgotom, znajući šta ga čeka, Hristos se molio do krvavog znoja. A taj deo molitve, koju su zapisali apostoli, glasi: Oče, kada bih hteo da prineseš ovu čašu mimo mene, ali ne moja volja, nego tvoja da bude. I ona treba da bude smisao života svakog hrišćanina. Treba, ali Havajoče nije postala. Eto šta je strašno.